Nama natanga ariko tutahunikira ngo twirare tuvuge yuko twamenye ukuri bitume udaterana buri gihe utazinduka kuko usanga rimwe na rimwe hari nk'ikintu profeta avuga cyuko amateraniro gihatangiye abantu bagomba kuhagera mbere ko atangira 45 minutes cyangwa isaha avant ukagasenga usanga utwo tuntu abantu baragiye badutakaza rimwe na rimwe kubera kumenyera. Harimo wenda bakuze, harimo n'abandi bagiye babimenyera bakabifata nk'ibintu bisanzwe, aricyo kintu cyane cyaba ikibazo. Nginumva inama natanga ruko abantu batakwirara kare mu kantu dufite muri iyi minsi. Muri rusanga abantu benshi usanga bashaka kumenyera ibintu, ugasanga aje gusenga akaje kererewe, ugasanga si umupagani ariko ugasanga nanone yabimfasha ibintu nk'ibintu bisanzwe. Kandi Profeta yagiye avuga cyane ku Burusiya, ku buryo iyo Burusiya buri mu bikorwa runaka apare Israeli, ikindi gihugu umugeni akwiye gukurikirana cyane ni Uburusiya. Rero intambara ya Ukraine n'Uburusiya ni intambara mu buryo buri politike, n'abantu bakoresha ubwenge bahita babona neza ari troisième guerre mondiale, bateye ubwoba. Ariko ukurikije ubutumwa bw'umuhanuzi, nicyo umuhanuzi avuga, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari intambara gatatu y'isi. Ntabwo ari intambara gatatu y'isi. Ukurikije uko umuhanuzi abivuga, umuhanuzi avuga precisement ahantu intambara gatatu y'isi izabera, akavuga n'igihe izabera naho nikizayitera. Bari hariya barakomeza gupfa ubutaka ngo ariko Esaka azabutwara, akavuga ngo insidire Senyera azabutwara. Rero kuva batari hafata hose nta troisième guerre mondiale ya ufite naho ngaho. Sinzi niba usobanura bushoboye gusubiza igisubizo. Merci beaucoup. Aho niho hantera gutekereza yuko ibya Ukraine na n'Uburusiya atari byo nsoma mu butumwa muri message. Twabahamagaye ngo turebe iyo ntambara mu mboni z'ubuhanuzi.